Ambasadorka Kube, njena ekscelencija Mayra Ruiz Garcia, danas je bila u prvoj prijateljskoj poseti opštini Stara Pazova. Jedan od razloga ove prijateljske posete jeste i nedavno pokrenut projekat Pazova za mlade, u okviru kojeg su 16 šahovskih velikana iz celog sveta dobili svoje mesto u Staroj Pazovi, pa je tako na jednoj od klupa postavljena pločica sa imenom svetski poznatog kubanskog šahiste Jose Raul Capablanque. El gran maestro Capablanca tuvo una vida relativamente breve. Velemajstor Capablanca imao je relativno kratak životni vek, ali veoma intenzivan, ovenčan pobedama i trijumfima od radnih godina svog života sve do kraja svojih dana. Učestvovao je u 29 turnira visokog nivoa, od kojih je na 15 odneo pobedu, a na 9 od njih je osvojio drugo mesto. Ukupno je postigao 318 pobeda, 249 remija, imao je 34 poraza. Ambasadorka Kube je također rekla da je Kuba spremna i da našeg šahovskog prvaka Aleksandra Indžića pozove na Capablanquin memorialni turnir u Havani. Ja bih to veoma voleo. Inače, Jose Raul Capablanca je jedan od najznačajnijih šampiona sveta u istoriji. Mnogi su se ugledali na njegove igre. Velika šahovska tabla i imena 16 šahovskih velikana nalaze se na Gradskom trgu, a sve to u okviru projekta Pazova za mlade koje je osmislila opština Stara Pazova u saradnji sa Direkcijom za izgradnju. U okviru projekta Pazova za mlade je i projekat da svetski velikani, šahovski velikani dobiju svoje mesto u Staroj Pazovi. Postavili smo 16 klupa na trgu u Staroj Pazovi, kojima su ispisane imena 16 velemajstora. Između ostalog, tu je i kubanski velemajstor Capablanca. Tim povodom je njena ekscelencija ambasadorka Kube u Srbiji i posetila opštinu Stara Pazova i upoznala se sa time šta mi činimo još na promovisanju kubanske kulture u opštini Stara Pazova. U okviru ove posete predstavnici opštine Stara Pazova u razgovoru sa kubanskom ambasadorkom usaglasili su se da ima prostora za unapređenje saradnje između ambasade Kube i opštine Stara Pazova. Također razgovarano je i na temu saradnje na polju ekonomskih odnosa, privrede, sporta, investicija, kulture i turizma. Pomenuta je i saradnja, naravno, sa turističke strane. Prvi neki pregovori, nisu pregovori, predlozi, možemo da kažemo, je u vidu da se na sledeće leto organizuju Dani Kube kod nas u Staroj Pazovi. Dva osvedočena prijateljska naroda u istoriji sa bogatom kulturnom tradicijom sigurno imaju šta da ponude kad je u pitanju kultura jedni drugima. To se već više puta do sada pokazalo, evo sad se to spustilo na neki lokalni nivo i mi se nadamo da ćemo u budućnosti, a evo dobili smo potvrdu i od gospođe ambasadora Kube u Srbiji, možemo očekivati lepe kulturne programe kada je u pitanju predstavljanje kulture Kube u Staroj Pazovi. Također u okviru ove posete ambasadorka Kube posetila je i na dobru saradnju između Vlade Republike Kube i Vlade Republike Srbije. Prošle godine je došlo do susreta dva predsjednika na samitu Selaka u januaru. Ministar spoljnih poslova Srbije je posetio Kubu, također i ministarka zdravlja prošle godine. I obe zemlje su čvrsto rešene da nastave dalje progres i da uspeju u svemu što naume. U čast posete ambasadorke Kube na Gradskom trgu održana je kraća svečanost uz prateći program u kojem su učestvovali naši najmlađi sugrađani.